Malolo sai fomo ia fatal fat fota po ingale tunu nei tuara ile nei tula ole oli fomo ia tala tumua taru tala amatanga luenga mo leve sel swa olva ani sila ngoto isa mo ia te sema tama tai pasifika mo filfili a wifi inga mo tanga te a wa emission alva te America ta longa mo fai la soka sa mo na ta fil sili o se fulu ai e manu malo ai le o white fa fomo ia e falo telino ni tala. E leo ia se fa mo ngor su yo fi silo fitel sami ni sila ole a saunga le mo e pe fai on fire ia le avese umo swa o mai va al HMN CDS manui le lo ngoto Samoa ore ngar wen ole ave se or swa o mai le va o ia fa mo amtene ia te sema e ri somas fam tala tu sia mai le fitali stila ore ngar wen ole fa tino ina company al Pacific 7 ma le Bay Underwater Services New Zealand. Ole va ar fitel sami sa o ilunga ole au mongo toilinga te fali saute o polu I masin tuai. Ole sui officer silo in Navy Andrew Brown we falia. Ole fa mua ia ole ave esele ole vainga telo ole swau. E be ona lama tiale si o mianga ona fa awa toile I vainga I titu swau. Mai si vainga tauna ave sea. Vai tau foi ele o yese fa mo ole amo fai ona ave sea uma I swau. Ai wilea ole taula inga tu. O le whai o mea ume ma whaina lato whai ai tu uiti tia, ai pe tau fi ai fo I le whaatama I o si o mianga. O le whaatino ino ni ngā ruenga, o le a whai se vave ma le taonga le mua iai, ai whaalonglanga o le tūlanga iai le tau, ma le tūlanga iai le loloa o le sami. Ta wai le whaamtalanga o mea whai ngā ruenga e mo mia mo le ave se o le tuau, o iai le whaamoe mo e tu uani usila nei, le isi lua vai aso, mai tu tau ana taunu I Samoa tu tonu, o le se furu aso. Ai o le temi nei, o le li poti muli o se spenga le whaamsnonga I le ngoto le waa, o iai le whaamoe moe, e whaamai e whaai ungo February, ma le whaamoe moe whaalau telina, ia mati. O se tamatala vau te alo e telestona lumana I le naka pisa whaari lilo na puaina se hata video ni whainga whaurungari e to tolu sa awa iai o ila ua masana wola ka pimasta mai ta I wharita ele. Ma ia whaasoina I lunga o walo so te inga lau tele ua mawhai mea na whaai loalo ni ngoa. O Leslie Tobia Barrowcliff o Taranaki ta whiriwhiri la o le Chiefs I lalo le luasu tau sanga ri tau sanga rei. Ma avea mastam whaamoe moina tele au laka pia tupulanga la Haiti I Taranaki. O Barrowcliff e lusu tau sanga sa apili I le whaamastonga maulunga. Mo le whaailoa lo na ingoa o le alama tia ai lan tāleni laka pia pe a whaailoa lo na whaasalanga ia mano na ingoa ma tau ina mai tapa ina le tau fia tu mau o le whaailoa ina e pe tain o le apili wa mora ua nei ma ua whaailoa nei lo na ingoa. Ua whaitoina le tai le pātia le actor David Seymour I le whaatino ino le haka le tamate whai puri te levo le pātia Māori Hana Rafiki mai pia Clark e le tono le pāre mene le tofe le vastu wai. Au fua e tonu watu e le solo tele a Māori le hikoi pasanga le ntula fono tau whaofil pan mene le auli nei. E whai tau wafe mafe tangata ua awa ia tu nei le savali le o tau du nei le pāre mene. O le tamate whai puri pino te levo sa fa ma lo ma le pale mene mo lusu fai tula mo fai ngoina I lona te I o le haka le teimo le fai tau mo mua o le tula fono sa lo ngoi si mo le fai li poti o le haka sa fo foi ne tu o sa o ai lui tau I foringo o standa tau fi ai tanga tani sila ma le pale o la tu manato e patino le isi fai pule sa awa le haka le sa tu tula e stai mo la tu no fo ma ia tau foi se mata o poe matu ia wa afa e fatanga ia le haka I te metasi o le ata tala I le fai to moisi pa u la vea e te tono le par mene o le pati le leipa sa palo te te fai unga fa malolo ia mai bi klak mai le fono te fai no wa ia manatu o sei tu ai ngoa mio teliina e pe ona fali ai e Seymour ai o le tama fai tanga ti fanga longo ha wa le Hollywood chasing mo wa ia tapa ina fai tau miliona ma miliona tanga te mulmuri ate ia e lango ina se vadi te Maori ma e tu fatasti ma tanga te Maori fa sanga te te ile tu la fono tau fa ofi ale treaty principle bill o le tama wata la ulo tele ale the Aquaman ma le Game of Thrones sa e tu si e lunga wala so te ngalo tele fasto e le te video te mate pe puli tele vo par mene Hana Rafiki mai vi Clark o ia fa ile haka le ka mate o fa so e lo na lango mo le se vadi te o le ata video, o le tamata I whai puri televo o le pātia Māori, e titu se lau miliona tingata. Sa mata mataina I lungo o wala so te ingalau tele ina rolangi, ma piki na fo ia vaenga o whasala launga, whawa malo.
Ilana tu singa sa whaari e mo ai winga i tanta maori. O lo fi nau mo la tu wai a tau, ma la tu nganu, maunga tu planga, o lo fasolo mai. E di samare ono minute sa whai ai se tungtalanga mo ai ta paini ngā yo inga whaatino mai ta ira te rope, i ma loa whaatasi le lua te sepul mariva. O mo ai tu punga mai tu ngata ole ele Hawaii sa langolango ina motu le Pasifika, vasa ma o ngā sami ma le paneta e tu sai masuinga o le tau. O mo malanga ta amilo ini usilenei malana fa ili ole uf tatata mo ala tu fafi pianga. Ole langolango ina ole savati te maori wa vai to noisia tu no e Australia, New York, America, Hawaii. E all over foi le maunga pitu maurunga le rangi le maunga Everest Himalaya in Nepal, pe ona libu tiai, televisa ni sila. O se tama tai fiti Amerika wa ave nemo se urua tangata Pasifika e au fiai fati teinga mo felelinga le vati le analog astronaut. O Nerika Canberra e luas molon te sanga sa fa na usuwa fiti. Wa fa mautu nei Washington DC. E pe ona awa ia tu nei ile ova umo tama tai mo suenga al analog expedition ivalua. Ile ata o le tanga wa yor fu a fiti wolo mia ilo na toninga. O le misiona o fate te inga a au va e pere le mo vate tea e pe soso ni au va o ta pena ai mo fainga malanga i le vate tea li rumanai. O lana mo mi kinga o le avere mo tanga te malanga i le vate tea o fa solo ina fo yana fate te inga fasta in kisi mo au va o le vate tea e tau vai mo so na vanoa ina no fonga wa onga fa va malo mo sa initial International Institute of Administrative Science in Washington DC. E fai le lima tau sanga o lana tau whainga ini a whiwhi ai mōre por kalame o tanga te malanga le vātia tea ili tau sanga nei walo i ai o nā whea mastitse ni Amerika. O lo whaiana whate te inga mo se awa noe malanga i te misione le vātia tili rumanai. I si o mia ngaulo i ai whate te inga e maua mai le māna malama le vātia tea e peona i a whate te i ai mea whainga wenga ma le tali i tonga whitinga whawha mai. Ai a whai lo ailo na mita ma le fia tele whai masiolo nātu no ina ua whaalaulo ina le pāle mi o fiti si veni rambuka lon fifia ia teia ma le sui pāle mea ia Pimem Prasad. Ia whate ia i le amana ia ina o ia te walatu i whaamalo ma tai o fiti a inga mauono nā tunu. I le temirei o la ia paila teina ia vaalele au fiai vaalele o fiti o le tauolo na rua o le rolangi mo whaaringa vaalele i le tunu. Ia iuni sa ia ave nei le vaalele ia pani o le su. Le vaalele mo fai ona ausia sao sao e silia ma le ona se lau kilomita e le itula le sao sao. Le vaalele o vaalele wha o le itu ainga o lo tutoe li te minei ile lalolangi. Ta alonga sa ta alo lau soka ali sa mo se ta alo pui pui e pe ona fuafoina au ta mwhai e pata pulale o waiteri sila. Ma ni sili o te pulo ni skoa e manu malo ai. Le ta alonga sa manu malo ai ni sila baru li tasi il malaina mount ma te ima kila ni po po. Sa viatu ile ta alonga o se au pata vasa ma fai lava sa mono ta fio fini sila bole lusu tu minuti al afu mo. O fa wa wai le ta alonga to e lava. Wa mai ona mi sia mai se avanoa e qualify e mo so nga champino ta mi sanga o China e qualify e mo le por rangi. A fari ai ar fai on fa rulu o white chess Ibrama sa fia ina ino fa longo ile e or fa ile fa ai or ta longa. Ta maro longo tolu ai oni sila ile le Samoa. O squad o white alfie mo squad alo Samoa ta alo ai a Marcos de Fatu Stemanik. A fatu se tu ni o luar fatu nga no soka de FIFA le rangi. O le o white lo tulanga iwa sutasi de rolangi ai o Samoa tulanga selau var sumole ono. O ni silo le ata alo nei mafiti le sta alonga ilo ile au silo tu nga champili a mati lo afa mare lima. Ai o ni Caledonia le after ma Tahiti ile semi final. Manu Tahiti a Vanuatu le ta alonga ile la ta alonga ile so rafi. Ai o le tamataro no stoka o white ni silo ya Marco se fatu Nicholas Dominic. Sai tele no no miti alon tupu anga Samoa u lava ina fana New Zealand nei pata alo sokai o le tau le luas pulu tau sanga sa fana u Wellington ilo na Tina Samoa malon tama Serbia e bera te alfa professor le sokai Greece ai o lo niatu e kalapo Nottingham Forest i Engelani ai o lo na sotanga Pasifika manino mai le pele ya teia ai fari ai le vai ngotala le televisi e u lava ina te alo muri sila ai pele ya te ia langa nu olon tina e pe ona ia ile alu falsama le tina olon tina le sa o ina tu ya te ile tele o mea pa dia stamanak o lo ia ilo a fa ile leilan te alu Europa o le benefit de New Zealand Samoa
e fa pe ma le tunu olo na te ma Serbia e le te so lo kapia le o black ma Black Ferns ni sila o fa pifilia a wai le to fa ino tau e tanga ta aro te sanga o tu fanga tau i le kapia le langi a tonu o le lati ale misi o le ngore le sfoetia ali savea e pe o sa ma malo ai le tau i o le tamata aro le to sanga o vai e tau i lo ia ingoa au ni sila mo to fa ina o le tau i le tanga ta aro wai po le men's breakthrough player of the year o le Lucy Foweti le ale o Blacks Wallace Sitiki mo wai loa i le aro wai o le late teller alo le tau le Samoa o Hana King o le au le Black Ferns wa a wai le tau fa ina le tau le tenta alo wai o le sanga Georgia Ponsonby wa a wai le tau fa ina le tau le score le sanga o le kapia sa ma ta sumaranima Michaela Blyde ma Georgia Miller wa fia tomata e tau fa ina le tau le tenta alo le sanga le kapia to fitu o ila tu e manu malo la for flight and post out ni ngo tuf fanga tau i Monaco la solution fa no bema ya male tulanga ile au lo kapia tomai ta sa o lo kapia Black Ferns in Sila Gatling va hakolo fi ne au lo kapia to fit when Sila mo se te mo va kolo te mo ile tulanga wingers from Riva na score sa mo mai ta long foi tolia es full mar fa ale Black Ferns at aloin o le isi te mai te forward o tolu wa fia ile au fit plia dis falapanga o te te liu mai nei le au mola na right ta me sanga o na kapite o fit tolu mai o na ola ila na whana o masanga tama o la o ni silo la kaptenina Sarah Herini a lango ia Rizaliana Pauli Lane o la sona nafi ta fata o te tua ile au ia ni sila mo Abu Dhabi ia talana o na yaso angale leilei Lacey soi fuia